Ola tu na chuan question number 2 na kan lo en lenga question number 2 na chu a TV is sold for rupees 3,300 cash down payment along with two equal yearly installment of rupees 8,470 each. If the dealer charges interest at 10% per annum compounded annually under the installment plan, find the cost price of the TV. Ini. Tahirin question number 2 na chuan TV kha ingzat man nge kan shelo ta ni. TV kha ingzat man nge kan shelo wa tin atira apek lok chau khamin silbe thung ta. Question number 1 na chuan aman kan sia maru tai chuan aman kan shelawa ki gan zon tur ania atira sang thum le zathum apea chumi hnuwa voi ni sang re zali somsarina rula ni sang re zali somsarina rula kan she re tu sang re zali somsaria kian apung atil ti she tur ani apung ten en ve ka runa ne wang kan 10% per annum compounded annually in 10% rate ania chumi chu 10% per annum kum khata cheng za cheng somin apunga tin compounded annually tin bang ke chu kum khata vai khat che kha apun don bangin rate chu mi sa tan chi chen la ke don ta ni chu kan zon tu cost price of the TV ani akha te te la tian kan chok don ani ki tiang chi a cost price zon let tur ang chia a chodan tur chu hei hi ani let hian kan chokanga let the cost price of TV be rupees kan la shiat lo wangin x kan tiang cost price be x ti chon cheng sang thum le zathum kha tirin apek tlak khala wang khan kha cost down payment an tia cost down payment equal to sangthum le zathum ani che sangthum le zathum ki pe loga chu lo kan ma she le chu o ti hian sangthum le zathum apek lok chu balance ka kan chu chuk te ni balance chu amana tanga pek lok pai ni me ya chuan aman tu kha x ni second ti ban ta tang kan pai ve me balance equal to x minus sangthum le zathum ki lo ni don ta ni ti chon hemi lo kan share le chu information kan ne le chu rate of interest 10% per annum ani a rate of interest equal to 10% per annum ani ti chuan voi ni a ru do na 2 equal yearly installment annual installment tin ani chu ni wangin voi ni ru do chuan P1 P2 principal of ngaya nen kan siang leng let P1 and P2 be the principal for first and second installment. Can be done tali. First and second installment. It's one. Mark and so down ang thâu kan question number 1 10 yang thâu kan installment so down formula ki chuni ta for first installment kan tianga first installment a formula kha amount equal to P1 plus R by 100 to the power n. Yun first installment at 1
amount anh nó khác kan sia installment tina kan hian sang riat zali som sarin pedon ti kha aron se wangin khi installment apek za turanya sang riat le zali le som sari it's on first installment it's on P1 P principal kha P1 kan manga 1 plus rate kha 10 ania 10% power 1 nenga chuan hei kan chok te nga ti chuan LCM kan la nga P1 hi LCM chu 10 lo ne nga chu 10 plus 1 ani lai chu ngai la kai phani me a 8470 8470 P1 hi kan bel chon som pakhat ti chuan P1 khi kan zon tur chu nia P1 equal to kan tianga P1 equal to kan ti chuan 8470 into 10 by 11 power on tin ya hei chu vai khat chu sia khan me ti hian kan danga chu hei hian kan sem khan hei hian kan sem don ta ni kan chok te ang kan chok te nga 770 ania cái tiền là lâu mà tiền cho nó sọc tur chú nên sẽ có P1 là hiện sọc tur chú P2 là hiện P1 là hay gì P1 là hiện sọc tur chú xong này kan phun tiêu chân sang sari lệ giờ sari lo này ta này tiếng chế ca nên P2 ha asan pa chok vak to khan for second installment kan tianga second installment a chuan P2 equal to 8470 into 10 by 11 ka a square dol wa khan voi ni om meang mo by 11 hi chia pe chu ti cái voi thum om non me don tin a khan ya chuan heta hian I khan kan cho te khan zasari som sari ya ti chuan hei hian kan han cho te le chuan a voi sari lo ni ta chu 7 into 10 into lo nia nga chu exam nge ti chuan 7 hey 7 bial sang sari alo ni don ta ni sang sari first installment a sang sari za sari nia second installment a sang sari alo ni ta ni ti chuan ama kan se to chen an khan balance chuan in principal table khom hi kan balance khania hian kan zeng lenga balance to be paid emo balance ti chok kon kan zek thea khi inge ni kan ti chuan P1 le P2 bel te khani khamo atira khan he lai kan cho khan inte la balance kha exam nge ga chan he tak khan kan shelo x minus 3 kemi hi balance zone a hingan dami do ne kan la shia lo wangin x minus sang thum le zathum equal to P1 la kan mu za da kha sang sari le za sari plus P2 a sang sari ani chuan pimi te pani ki kan bel chuan sing a sang li le zasari alo ni dole ni pimi te pani kan bel chuan sing a sang li le zasari ni ya itlai me yan x minus 3300 awma chuan x equal to kan ti chuan x equal to 14700 hi solama son kan
ding lama equal to ding lama kan som khan assign hi plus lo ne nga sang thum le zathum ti chuan sing khat sang li zasari le sang thum le zathum khi kan be chuan sing khat le sang riat alo ni don ta ni sing khat le sang riat ti chuan x su enge ni kan ti chuan x kha let the cost price of TV be x kan tia chute chuan a tir te a amman kha a tir te a man chu sing kha sang le don don ta ni therefore cost price of TV equal to sing khat le sang riat ti in ziang don ta ni khi a question na a zo chin chu alo ni ta a ta kenen interest zong ro ti ha question a hen om tel le the chu sui tel le lokila interest si zon alo ngai palani chuan a tira man hi sing khat sang riat nia a poisa pek zong kha belila a poisa pek zong chen te ga she dang ti chuan cheng sang thum le zathum ma tira pe a anuwa sang riat zali samsari in voi ni a pe boka chumi zong chu bel khomila ti chuan chumi bel khom chu a pek zong lo ne chumi pek zong le TV man tak pa ngai tam na kha kha interest chu lo me do ni chu te chu sei bel le lok tai la dan zon chu to sa kha cost price of TV kha yan chegla cost price of TV ha sing khale sang riat ania ti chuan poisa pek zong a kha total amount paid chu tung ra nghe kan ti chuan sang thum zathum plus sang thum zathum ba ka khan heta hian sang thum zathum ba ka sang riat zali somsarin voi ni apeni mo sang riat zali somsarin sang riat zali somsarin voi ni ape mo kimi zong ki kan belang chu sang thum le zathum plus kan putiranga pahni na voi bial pahni voi sari som pali pahni voi li pariat pakua pahni voi riat som le paruk kimi ki kan bet do ni mo pali bial pahni som 20240 lo ni don ta ni ti chuan aman tur aya poisa kan pek zong tam na hi interest ran ta ti hian kan je mai don ni interest ta kan poisa pek chu 20240 minus 18000 kian yang ziak nga 2240 khi apung kan pek zak chu alo ni don ta ani ti chuan tu na kan han soi tak mang khan ten question an tui tu na question number 2 na an tui hi true na te 4 te 10 te 12 te 15 te ani a 5 na le 8 na te po kha a chaw thei ka an tui thone maro chu heng hi installment na tam deuh wangin ro chok ri lo mai po ni la poi lo wa 2 4 10 12 le 15 na te hi mani in tu na kan chaw dan hang khan so an lo tum ve don ya